Akashvani Siaha Adama he za do charunata minute supali jata maradaiti enangna ma pida announcer latlu padaiti ma hayo atako ko sana sunanata ko charu ko thipa anathli tu puzu dua nata live program mani anathli tu puzu nata YouTube channel la to tamania wasai tu puzu dua samo chala enata atako sana sunanata ko charu pa ko thipa heta nama chata bunha lupi votlo khaisela nama chau khaliata nata ema ona nau paliata bunha mani atlo khai chausela tapahe icha khau khaina e acha atama he zado charu nata minute supali chata atako sana usuna nata ko charu ko thipa liat announcer latlupa keima daiti ai khanopa chata he daiti he nama vo ha naulau tapa panau nata asai tu pzudwa aluna bi chla inata daiti phakopa nata khauchi ko pa imama opata ema na base ema program he midwife meter zanau nata sana point sana kilo hasakha zapali suchari nata sapungo nata frequency modulation zakha point sa sho megahertz tota pipa pa acha atama cha taza chata hla itlu to chai opacha damari pi hlu chauta thaiko pata asapa inhauta ta pahla he chata damari pi hlu chau he mara hlasa thaipa jushuliata amia tuapa jushuliata pa chata hlasa athai tanata he hla asapa inhauta ta pahla cho he a unata a mi tanata abi pa he apha ta konata atako sana sunau nata ko charupa ko thipa he imanauta jesu krista he utlai sela tapa khaunata ima pasana chau liata ima una su chau liata imanauta kha mania upa opata anathli tu pazunata asai tu pazu heta shwai sila tapa vo khau konata chawata ataza nathli khau opata ivot litwa chaipa acha damari pi hlu chau inauta announcer latlupa nanatlinga na he Akashvani Siaha acha
ta za cha ta naw sor hletlu pa I manakli to chai pa I ngau te ta pa thai ko pa ta wa su tu pa kha damari pi hlu chha acha damari pi hlu chha he ma pnau chi pa hota mara chanaulia ta sim missionary achanga haipa chata warau pi missionary ta su shaula awapo hapa chata missionary ta po hlei khota hlasapju he shauta mara sozu gu tau ti liata hlanata biliata ma mia awachi to tupa chanauria phapa pakha achasha ima nathli pezi hei o pata ikhau ko pacha el khulita thai ko pata nata pani ko pata asapa cha chu o pa ikhau ta pala he chata kemau chu sapazu heta daiti warau pi khatlu rai ta apasipa nata achau pasorai cha sala mania to tu pa khazau pa he pa via sai tu shai sila anau lei pacha achu o pasau nei mupi chawata ri thei chai na sulia te im unau tatluma nei ro chai na sulia ta phasa chai na sulia ta im dai ti lia ta chorai cha sala no pau chai na dai ti lia ta im dai ti chorai cha sala khazau pa hena achu o pa pulu im khaute im no pau na dai ti lia ta cho imalu chai na dai ti lia ta cho anau pulu achu o pa im khaute chawata mania to tu pa khazau pa he khatai sulia rai u e sila kha achu luma o pata chashwa kha enata he la he plong phei se ta bona thli chaula ta pa I khau me se el khule cha chu o pa I khau Chợt thao kia na để lâu ba ngà thầy chi na te he lui na pe se pi tu e ma ai le pa na cha nhớ ba trái ca cha chữ tàu bơ ít khờ nay khai đi nhớ ba trái ca
ริไทยนะลายมันสิฮับปะจัดชื่อออกไปอีกข่าวแต่ปะไทยก็ปะตาวสตูปะข้าคูเลอจ้ะอิมไรจีปะฮอตอะตะโกสานักสนางนะตะโกจะรูปะเฮขตายสุเลียไรอยู่ไอสิละอิมเบย์ปะจิสุคริสต์ะเฮข้าอาชิลุมาไอสุตะปะข้าอิจะบอกชัวข่าวก็ปะเออะจ้ะYouTube channel la to tamania asai tu pa ju ima reiji pahota anata ima reitu pahota ima program he announcer hlatlu pa he hata ta chi chu tu za do charu nata minute su pali palian heta matu pita he Akashvani Siaha ton heta mara lai nata mizo tlaiko reita phuatu pa jata thangia na hlaju rei thai na hlaju chahona rajata rawana na ta mano ma po hla taita he Akashvani Siaha heta matu pita daiti matu pita nathli tu pita bi tapa zu cho ema station to heta ema papua tu pa acha chawa ta kha mania wona thli tu ula live program ima za chareita ima ma tu pzu chahona rajata announcer latlu na daiti ma tu pzu he kha mania pasau khei ula tla mania o khei paluma ula tapakha ima vore chane he pa cha sala in program he medium wave meter zanang na ta sana point sana giru ha sa kha zapali su chari na ta sa pangona the frequency modulation za kha point sa sho megahertz to ta pi pa pa acha atama ta announcer latlu pana na thlinga na he Akashvani Siaha acha na thli pzi pita damari pi hlu chhauta thaiko pata asapa ibauna na cha tapala he avotlu khau ko he nata hele he ataza YouTube channel la to tamani asai tu pzu nata ema live program mani nathli tu pzu do cha ta avotlu khau nata ema bauna Jesu Christa he panau pachia isila tapa khau nata mani apabau thei tu pa he khizolian heta khapa ma uve chabata Jesu Christa kulia tangala ema ba utapa he panau psia isila tapa khau ko nata asatupa damari pihlu chau he reji bahota chano mara chano zu shu liata ria phapa missionary ta au nata lo si sai nga pa chano ria phapa tata ahla sapcho he apha tanata chabata ta za he nathli khau pata ibotli khau chane he pa chata ibauna na cha tapa damari pihlu chau ta sap he palo mai seita nathli khau suwa Hello baby Ibana thagna chatlo chita Hello pano Ibana na cha Baby pa shileta Ibana na cha Maulina dile Rutana dorasa Naku thatlo balia baba
no ai na na cha Rethai na lapako pa imanakli hapa ibaw na cha tapa thai ko pata wasitu pakha damari pi hlu cha ga cha kabia kha ataza announcer hlatlu pa dai tiliata announcer rose pongya hlu cha ta namacha ta hla abot lu thei pazu jada namau chota apha namata nata nabe se nata atako ko thipa sanau su nang nata ko charu pa he ema pa bang na chata jisu krista ma isila chaho na shachata ema chu opata ema tli pa he mania to tu pa khazau pa vocha sela ema nauta u opata jisu krista he atako chauchata kha shwa isila tapa na be se na chauta na ta khang na chauta na thli opata ivotli pa acha announcer hlatli pa imana thli na he Akashvani Siaha acha announcer hlatli pa he kha von thli luma ula Akashvani Siaha he imarai chi bahota mara lainata mizo reita phuatu pa chata announcer hlatli pa dei kwa he hat ei khaliata ei khachau nei pida ema program dei kwa he zata chita asi tapakha mania wo pa na khei pu ula atako sana suna nata ko charu pa he namachata ko bu na vocha sala namapathi palo khau pa zu abai pata kha chapilu mamo aise namazu duata channel natli tu pazu duanata asai tu pazu duanata ema program natli tu pazu dua bye bye usa